no next story no ba no je when we are sports same when na get Oblayo go Sherif in like show na media Oblayo go easily 3.1 kilometers ni Sherif ka get 3.1 kilometers je tomo bi ene ke ya coastal tomo bi ene ke ya almost mo insha ka ho nu wai eje ke wa ni ka bo gwenye sire ke je be ke tikese nu wa bo de Sherif je e follow ni si koko na kanoko fe mo e easy mbra tomo be no yo Teshie lojimi tomo bo mbe ni Teshie lojibo exactly ke ote Teshie show na ma reference ko ona gan pokwa ni no fin ni te yo ye show na ji Teshie ni Teshie ko oto no na ke aselio wa ye manko no Teshie the whole coastal area ye Ghana na fin Teshie because time ni amili wujin kumu ni kumu ne shite ni egbe bu gban jeno na aselio moko Akutor ko gan master eselio to mo lo ke gbe nso mi to mo lo moko to ma blogalo na chole ese ke gbe nso mi to mo lo bi are mi ni jo point to raise point ni mi to ma raise eji nyen yu ebo mo den si ke a mo le ke ba Teshie nso na ni a check eje gbuglan akoble club ke kele lo gbobio na ye Yeme ne na keje 40 ke assist Sherif inke bo pan agbe no inke bo pan agbe eje agesin ke akesele mo exercise ni physics ke o je yeme na master ni ama compete na ke distance me chele woni daji o ye selemo je to mo no na afia ya ba selemo exercise ni engon na wa ke Teshie plug Teshie me ku o wa ni aye Teshie plug selemo mi to no like exercise ni ko che yeme ke exercise ni steady imbra je wiemo e ko jam ye imbra je wiemo pi agani Teshie plug wu ye mi wo ba pa man fin fai man bi blue fai ni amicable e ba wo ne ke competition ni mi o to no o che competition ya pa you want to select Teshie me ke yeme je Teshie Oblaye po ye mene na ke je abako ba je 30 years ke assist years o point no raise your fair to agesin but you money select po je Teshie Oblaye alo Teshie bi ken bi po ba select mbra no ele e ka je wani da Sherif wo mo de ele ebo shi professional ni o Teshie Akutor Teshie kage nevi ole mbra mi ke wa ga nevi fonyo ko begana ni e baba Teshie sanguna alo Teshie shona ni asili wole poni ya wo ekeje Teshie keje gapopa ne no fin Teshie mi atele fin o Olympics an mbra no mele Teshie mi kate je butu selemo no na asele online nke mi ke wa ga Teshie aye mo ko na chole nsoche e gbugban ke gbe nso mi e ne ba wo yin chono ye inse na ebe nke bo no te bugran show na ni Oblaye bi amiseleke na ka selemo na meselo be mi nke ba ke ma sele obi ke bi a se ko ojo wo ni ko ojo po de je emi nkole show je fa ni ilage show je fa ni si like distance to mo bi ene ke ya go le gbese na ase na ba mi ne ke ma sele agani Teshie plug wo go wona e wo float to mi wo la ga wo follow e mi ma sele na ka selemo no so ni mi ge selemo nye comments aba shi wo ba pa ena lo e bi akoma fa ye Teshie akenye couple aba wami ke competition po ba no 24th of next month wo ba Teshie she can clean wo den che wo ba chonyin wo ba bi mani voice pop enu of yo ake amina video elo ni mini ami wa ba mi fe na kan no ko ni mambi fe hana mbra Teshie me amiselio aselio shi selemo a professional way na ke selio Teshie me amiselio anyami mi like aselio ile mi like ale meni selio aye techniques na ke selio oje to mo local Oblaye po ni e aselio kumo atale na ewu ka yo de bete mo e feel like ba nyo da yo e o di fe ba ge ko te Akutor show na ye ka mi te amiju na mi ko be ni show bo ashinu ka mi jam ni bi no aye sheik atole Sheikh Akutor Musa Kelemula bi ane la Rock of Islam numu assalamu alaikum yabo chuchu be ne Akutor cast ile mi eyin fan ke gbe so mi na ke wa gen show lo ni o ba je wani Teshie me fin iche ma agbe je no ko na je wani ke video set agbo na comments un baba man ko efangbe acho egbe yin pe egbe no fi osin ke kwolo ka che Teshie me ni le selemo Oblaye ele ebo ewo mode le won atun le selemo si Teshie atun bu kote club nu onupako achole a champion wo fe wo boss
Eben landlord de papa. No bi ka sele o mbra sele mo sande ele Teshie le manyenge ni ashinji yo anyame ni ko Teshie plug Sherif ke sele mo ni padi e woman na sele 3.1 kilometers je ro ko ni sheyi ni si abanya fefe la kan ye Teshie so ke Teshie ma mi Teshie po denche wo ye me ni ba na mesele la kan sele o mbra Teshie ochun mi no ni owo me ngambo na me ka me adomo Ghana Navy chu Ghana Navy ato me sele mo yi chu amacha gbe ko ma abu aje egbe uta ni achole aje okoboy FIFA na achole FIFA rating Akutor okwogan ablogalo me ni so aso me amadogo me keni bi me nsoche me court egbugban aklalache akante mege ekome kulu saito mege ekome abamomo ami na ba mi train on Navy for ama train Navy for and sure na mbra no you on pakona ni nu agbene challenge ebite mami nto ke Teshie me profess come train on the Navy bi abamomo ameke ya yo insurance pension ni yo akana o to ka ke Teshie me sele of insurance mo fi amu keje choko ka gbe amede chamili Teshie me na asile mbla blow nya po e court e insure fan shi mi ke ba ke bia mi ni abake insure mi efun na ekumu ni ko ona age o Teshie me be ni insure kumotumo ake so de pi ni ona Teshie me na te ajuwe na insure ni insure mi efun na cheon ke won show mi lele bon wa de sansele otomolo inge we pangbe si ma ke Teshie ma ge je ni wo yo e bi e mo fo mo keke ba gbe insure mi pa fa ko lesele mo ka insure bo mo de ni o to Akwara minu awote ko no wo game niji game le wo fi e ko meju si nibi ko me ni ko o ke ba o ti ko me ni ko ke ba le Teshie me le mi machine chichi aga sele mo na sele igede o Ghana iso afo na afin ka sele Teshie me anya aje wo emi mbra mo fa mo ni sumo etro na kan challenge gameji wo no chan bo ma le candidate o fa na yeshi ba mo go tumo Richard Niamakwe ena lo gbomo pana ni Teshie na enwe we gbeme pana atro challenge ko na ansho na 3.1 kilometers je mo boy go be ni shonkuni oblian bi Teshie show na ate eju ni onaga no ko me oni yo mi ko te Teshie ma mi mo se pi na eju pi e benken show no to me no Teshie ni no ka aju no to mi o le se no ka gbe mi no aya yo challenge Teshie me what true no wo menyi benye ado akanya na to ebu ehawo okay Akwara mi na water no jinu ni mo fe mo no Teshie ne agbene Akutor no look fresh ya JT hairstylist Akutor do ke bo no na comfort no ke bo le ya Augustin Teshie ni ami no ado e me ke JT fe ne baba ya ke ne baba ya Teshie plug